Naana ne kunu very ungrateful. Omo very very ungrateful. Now before I met friend Maame Owusua, ama ya interview no na ya te ne side of the story no. Na me bo audio bi ana mo se monte. Enti me pese me san bo audio ni bi. Audios de me san kan bebre. Fiti da na obesun ya ni besi ne no. Me san kan audios bebre. Now my question is Naana no ye free exposing enye ne. Ya exposing na che. But it was unfortunate still. Na mumu bi moda so follow ni blindly. Me pa cho bo love ne so mame. One more love ne so I mean more audio no. One more love na me more audios. Me interview Maame Owusua pe ni yapon. Inti wo so wote audios upon audios o chromo. Any fake Akwankyere. Omagigi nkrofo sika ye ma omo a amfa. Omoji usika no ma sendo concussion bi a che bon wangasa onsabe kan obi nkan Joseph akoshe bole me si nkrofo we mo nya me beko so a expose omo na se nya me ka se na nikunu omo nya peace da no peace e depart from them ade e friend peace fisi time na be kan me a me domain no se o nya peace da ni nkwa ne nyina aka wa asase so se nya me man 100 years so man 80 years so man 70 years enkwa bia na bedi wa asase so ade efre ni peace onhu bibie mu da muntie audio no kan say ade e wono nti no osran na amani pe how many years so when ya normal age patches when ya on used to vitamin E ni vitamin E ni man no van frem kuno sra. Why? Okay. Me pa cho na time o ye audio no na me so otie obi live. Inti na kasa so we hire. Inti me se mumu bi mo anti a me bo na masan ka de o kan no because another sound conflicted with the no kan inti mo senti. Kan say ade e wono nti no osran na amani pe or say nipa na use ni product white patches PPP on the skin nipa no all in life was try different products white patches da no na say yen kan che nipa ne say ya de e wo ne ho inti na all sre nkun no APA what be that obi use wo product damage the skin cause white patches to appear no was say nipa na ya de e wo no ne ho ade nipa ne hu da o osie wo ne ho nti ono product na ama ade ni bie can you imagine wo de monsa nto asontie how many years so when ya normal age patches when ya on used to vitamin E ni vitamin E obisase nipa ne wo how many years nti chese ho no oboki mienu nti wanyini a na chese age patches me patcho me Maame okodi 65 this year only a single white dot e wo ne ho aging doesn't come with white patches na brown aging it doesn't come with white patches chemical creams and a cause white patches. I'm talking as a cosmetologist. I'm adwuma for 10 years. Aging doesn't come with any white patches. And it causes our white patches. In the hand of money, two options. When you need the aging spots, yes, I saw dear. Then you pet vitamin E, then on farm fra. Can you imagine? Munko 20. Man, no van film, no strap. Why? Okay. No, kasi nina asa wabo. Asa wano monsabo. Obi say she's a gaslighter kasa. Oh, of course, she's a gaslighter pa. Every good cream and dermatologist test the original use. What is wrong with people buying these creams? Maybe those people they were under the influence of juju. They were under the influence of charms. Because only under the influence of charms ni juju a. Na angela mo be exposing it dada. Say kuno otono say for skin. Ma ngege cry interview some of the customers. Post your pictures. Yes, na ne twa antro chere ni followers, ni blinded followers at that time. They say
pictures na ye Google pictures. Montio. Or say Google pictures na ngege akofa. Ena na mi bisa say maame na obeka esi one ne man na ngege be posti ni picture na cream na say ni ba ne skin. Eno so a Google picture na. Because maame ngege o interview nkrofo bebre. It wasn't just one person. Mo kai kra maame bi o send ade bi go contain ma ye nkete round bi say maame ne nom no besleme. Ena na mo nyina mo ka say na wo wefu adoa. Okunu efu adoa. O se maame ne nom na be ma ne flat tummy o se den. It's one okunu nya mafu adoa. Enti mo what flat tummy eduru ade na mo de mo nom ma mafu nya flat. De no kra label ni ho expiry date ni mo kai maame ngege interview sa ma we nyina. And so still na nkrofo bi di na echi blindly. Egusu top products no. Egusu sell almost so skin. Ho no and ese mo ti ase those people were influenced by her juju and her charms. Na enye na ni kind or dey turn near no. Inti na de ne tete omani so no. Omo nyina aka ase afedue maame ne so from mama me uso aso from kra na. Omo se da bi na ne nku ha ne hene ye mpe. Because nku no ese ye skin. Inti o de audios ni dem se bebre wo ho. But me pese ye de anu hye freezem. Me hye da ba abaye sa audios ni hodwuma. But before me frame maame uso ano, mo mame mo another audio. Eno so akwankyere a ode ko scam me obi. Montie. Nyama na me de bra on tram kyerɛ me. Na me nkyerɛ ha bi so. Me de Psalms no ema. Why? The Psalms no ema. Na wakan eguso. Na nyame adoma ochina. Anadwi kam Psalms ni guso. Na bon mpae. Na nyame adoma ochina. Na so me bon mpae ni bia aihia. Na ochina no. Na wastate. Yusu why chana chop. Wastate show. Metro de which me no bano yusi. Me patro se mate ha no. Last bit ho no se me kire o de wo no ba no. Ebe yusi. Enti maame ne se ho na ne yam hye no. No na nwumre me be posti e wo ade green bi concoction green bi egu bottle bi ensuo bi tan ho no. Ti maame ne se wanfa ade na nka ne ho. Because ono hu ade ne yam hye no. Se na se me use ade we. Nti so we use no this see ho no twitwa pictures na. For china semunti. And now say 2 or 3 days later. Or share that Sunday audio ma'am na Brown say. So for Maame, Akwankyere na me start ye no. And 1 week kra my. Ensu nipa no say ni say matene nka say ni say. No, opeso hwa ade say indeed. Na Brown nyame afre no ana ye scam. Because one ade no when you see, on say picture no kra me de send mo is still full. Say senya or de send na one touch it. Because of ade no so no ade we no be ye sent a fan so no and so no ade we me fan ka me ho na me akoka me ba no kra ho no chine bi abe cause damage to our destinies. Inti na one on the or this see baby wan fan nsanka inti 2 or 3 days later no share that Sunday audio montio share that Sunday fake testimony audio come na say so for Maame Akwankyere ya must start 1 week kra my enso nipa ne say matene nka den eno send come na ehu as a prophetess no we ehu say asem na nipa ne ka no boa me pa cho Maame wusu a friends mo Maame mpeke no why. Hello sis. Hello sis. Okay nti Maame wusu ampa cho good evening. Hello. Good evening. Me pacho etiefo Maame wusu a owo UK. Na oye Naana Brown agent a oton ne niema na any 3 days obebubo key to Abigail ne Maame wusu aso no. Ye wo Maame wusu a live ewo WhatsApp so as you can hear. Inti me ba interview no inti me pacho mo live ne so. Na mo share live na enye strong Maame utie ni nya na de bo live ne so Maame. Maame pacho good evening. Good evening, Damon. Na pacho bibia e boko de. Oh, radio for me mobo. Yede nyame ase. Yede nyame ase. Maame wusu a eye eneni 3 days. Naana Brown ebeye video ebe sunye se wo ni Abigail ma se ne djuma magu ni djuma
Mama na to form say team. Na Abigail, I rebranded only products. And our printed glitz and glow stickers abobo. And or dear brewo set tone. Into only the energy we jai tone. And I won't Abigail, your business. No. Inti mpatro tie Owusua mutie o inti san sem ya obeka ye no kra ben na wom ana ntro ben na wom chirechiremu chire me interrupt mbese wo ka de da wakoma so nyina se question bi e na me prompt me na me bisa wa no me bisa wa fem why mpatro yo inti go ahead me da wase papa na me chia atiefo ene afrefo ene mu amoka no kra nyina me dindi Maame Owusua Tese nsam no kra abomebo. Minya obi a mekasa wo social media. Na de ekeka kono. Minimu sese na nani ni ku Santiago Owusua City. Se minimu se ya kametina mi fie o. Kametina mi fie. Miye medjuma. Metie omo life a omo koyeye. And someone will make an obia or landing happy any me. Me na me ye juma wa Tesco. Dama was what landing, I me ye juma wa Tesco. Oh, that's nice. Online. Ana me di yari ye mi koto ya practice. And ye yari say, me bubu good dem and I say me ye disable me wo. Yes, sasa bro. It is a wo. Sasa bro. It is a wo da mo shia me kwa wo can't man can't just say bibi kamia. Oh, musa me yari. It is some Santiago say na me yare na ma floaty. Any can stay free one. Me ma bloaty. Hey. Na again how am I sembe ya. Mini problem. Da mo asem ni. Mu na moto munku. Mimi ntonku. Mi nyanku ho adwuma. Mi ton toma. Mi ton roll on. Me to bibia wo pay wo sense be asda little bibia me to bi wo me fie ho okay shop wo ho me wo me salon ni me baba me to me niema na me di akogu ho shop me ensa o okay first say me hwa na me sika go na me ko Italy na ma kofa bags na me di aba me nya wo kwadofo a me te dem obi na ebe ma meduane edi debi tabia Santiago ni na me bufu minya obi a me bufu me fana na se mi nua wodi machi estan se Santiago ya santininti me ya santi achimuni me fresh Santiago se mi nua yeah me pretend yo minya obi a me pretend na ensam na wo maka no abo me bo yeah that mo minimum number enye madam for ne debi minimum ba bia na ye we kra no ka me pe wato twede e wo na ye we ho ene me hu because of wo nti na me sha tade white a wo pie free e dan nim ama okro gina e hwe me maye miti locks nkitwa me kai bibisa adade ne si sekire de maase nti amentu mpan ana adie na mo hwehwe adie na mo pe Diamond eniema mo de breme no fun ya wo fra mi wo so yi me ni Santiago wo picture na ene Abigail so wa fra me asem o kan nti ma me ni mi kun ko hu ye lawyer na mebo meyi Maame no asem o kan ye me ni Santiago picture na me de sika bundle me ko yi wo bank she envelope white mu afei na wodi nku ni breme first Diamond minya obi a me Friday debi se wo landing obi a woni mu no krom ha busana mafifi me ni obi ho e wo landing ha me Friday o me ferry wo na wo convince me say me ton e ma ni bi yeah ana me ji me ka samate eti wo Santiago wo di ne ma ni ba ye no na makọ bank akoyi sika 150 million me ka me papa konya wote so okono wa bonten so enyema wo de bre me no
Me nyina wo radio isu chantro na more than 150 million. Yeah, but an advance payment. Me na me de ma no se onye. Na me kodura si statistic eto niema no a. Na me discana ba. Na me starting to niema no. And even as an agent, Maame, as an agent, can say so more 1 cedi. Can omo na ese omo ma oniema etua shipment. Wo ton no mama commission. Sana agent ejuma ye no. But so be to aton no ye wholesale. Eno na ka ese omo tete so ma na wo akoton de mfaso aye den bi atoso. Nti so omo fra wo agent there. Na ka ese wo kra wo ma omo ska kosi se waton niema ni nyina awie. Ansa na wetu omo ka no mama wo so commission. Pacho to aso. Dama unim. Said the name some no start wo ha woni me love mo no. Yeah. Me hu wo mo no me pe wo masem. Anya se me nim de edi sika ye o. Me di niama ne ba ye no 23 kilos na me wo 2. Me niama bro so me to extra bag we but. Na me di niama ne ba ye. Me di niama ne ba ye me nche obi da. Me love. We you kodua. Na we yi ni mrika. Yeah. Me na me ko friend mimi. Ana me mo se me na me ton na niema ne bi na me se ane. Na me nim niema ne bo. No se fa we 70. Fa we set ne 180. Fa face cream ji say. Me nim niema ne bo me nton bi da. Yeah. Ana me start say me ton niema no se ento envelope ma akoma. Tony box. Yeah. Ko Amazon. To wo solid tape. Ana me to we na eja. Fofi Antoata. Omo ne starting to kwa. Ana mimi love. Ebe didi matem se odiniema no ba be gu me fie. Na wanya ma dress. Ana me se mo ya ma arrangement no. Na me ni ho. Eti woti me fa niema no. Emma me fie. Eti fra Santiago. Na fa niema ne ma no se wo si wo nua no. Se wo nua no dia me nton niema ne biem. Me di niema na ebrel. Yeah. Ana me se me nyi niema no. Eno po me love the can o Facebook. Eno kra me love the can o Facebook. So be so niema ne di abrel. Se Santiago mo si na brown no kra be yan fa koma Maame Owusua. Nti me se wo reject ye no. E na me love shape the brain back. E wo Ghana ha e copy door to door for no a wan kwaje na mo so koto go ball so after be 6 months no. Nti ba cho to aso. Me Maame bi oto niema no na me ka kire no. No say mimi love kru adwumam. Eti me brother bekasa. Na maji mimi love kru number amount. Na ya solve problem no. Na me say mama te. Na me ne wo na nane Santiago ekasa wade we ho. Enti munya agidie wo me mu. Ama wo Santiago ni Naana. Se Naana ni kru se me Maame Owusua me boa. O ka chem Maame se de wo tua sika idie. Abigail ya me witness. And your man say your crown, minister woman workers, come inside the SUB. Yeah. Almost your production. No, my call bang, no, my call you, Miami Sika. Then your man on toy. Being a question you. My jet Juma, it will chrome her. Yeah. Me crew ye Juma. Me crew want to see you. And I mean me ye Juma Shano. Or no, Neshame. And your my job will come to Papa Mommy Bossia. Me phone you so coffee champon. Come send me in our so. Yeah. A better than I would in your free me. What do you free me for where? Send your kind and okay, somebody in your man, mamma, no matter. Yeah. Let me do music happen. No, mama, or commission. And no, agent, Juma. No, mamma, commission. Yeah. I say a quite new muka nase. I say, said you mimic love catch me, say, would you woo Maame Owusua? I dear woman de bay no. Nana cassa rough. Na obedi what time ma who can rebel. Na me say when you na abre, etina walk cassa answer no. There be Misubana. Send me nimus and maybe I'm quite so about. Yeah. A someone I'm a winning abbey. Yes, sir, and your man was starting, oh dear brochure for them. Oh dear brochure for them. Ani kunu ejina ayi radio say me besta wo muti besta na anati say wo munya hwe enti no me pe masem nti
na me besa amuti. Of course. Enya se wo yire no wanka o. Anase wanye. Yeah. Bibia me support mo. Odi for cry now support no. Na me support you. Me ka pelande for ye dwe a me ka hu bi. Yeah. Ye dwe pa. Because ye sika no edi mu ma ye. Eti obi ntimi nkari sika e meto niema na won disrespect no. Yeah be. Na mi di wachi. Wo na wo nipa wo ye life a wo frɛ me e ma me bɛka sa so. Me nkasa wo bia radio so da. Me nkasa wo bia life so da. Na me ye communicator no, me ye communicator ma MPP. Me sa ka bi me ye communicator ma Naana Brown. Enyi won na de me ba krom ha. Yeah be. Wo fa me amesia sa me ton glitter and glow ma no. Yeah be. Me ton ni niema edi sika emma no manana na ni gisa a maame. Wo de wo bu ho papa. Na namumu jina amansanten kan so. Egu mi mani mu ase. Na kami do meka bia kami pio. Yeah. Dia ye mija. Sanana, wo se wo ba biga akosua nkun ye. Akoye labels ani ni kunu shedem. Aye labels ye delivery. Adi nkun ni bra me ma me wusia wa ha. Ana me di wo niema na gu nche yo se me to abiga niema. Eti niema na wo fie ha no ye fake. Anya wo niema. Anya wo niema na me ni abiga na ya baako. Da mama me ka asem nkyerɛw. Kasa. De wo furu duapa ne epia no. Nana, anam wo so na meni mu maame wo nua no mu nyina ne Abigail. Abigail wonya ne classmate. Debi. Onya madamfo. But the way akola ne me kasa. Said obu me. Obu ade. Eti na me fa me phone ne kasa. Enya mami Owusua akekese be me baba ma no dane me tekre makasa kasa anyhow. Debi. Na ekojina life ebe sunsu tro e mama me pani bi honestly mami na nku a me beto wo Abigail ye nku am say ma mo so mutia ma so ti asem Abigail do ye nku wo fa hin wo se de sia na ala me sanya bro se sia afi de na nkrofo sene mami landing fo wo mu ni me obi sene na me say na me hwa de wo su mekuma dia me freno ma me Owusua mekuma adi minya woni na ayuma Abigail aye lebo ana Abigail wo maye nku ni bi eti se wo ni pakrokoto nku na wo ho seye enye mi nku na Abigail kwa na si na seye na nku na siwa no enye mi dia afei na me ma friends so na me no Damo, enku box ma na siwo. Class ni ame. Me Abigail wo me bibia. Na bi. Na Abigail so want me nko ye label. Na want me ni se na brown sticker. Mani kia se na ma se na ni ma Abigail. Na me ntimi nfa kire mfa na se. Na. Abigail ye na bi ade a wo ye ni. Na mo meji ahye me ho. Ade esika na me pe. Krono anti se na wo de wo mfari ade emu ade na wo de asemu aba beto me so na ansoa o ana wo sako grant interview e wo tame ho it's a thing no ask for frame landing point semu ye omuhi ana me say me decide say me pese me ni Naana ni kunu be ye back and forth there be na me busuafo me maame mi nianom mi na afofo mi kunu na busuafo na wo mate se mi gina social media ko fe kra enti wo mu dede o wo mu fo mu dede na wo de ase be so bia na asem aba me pa kasa enti interview ayi ga yi dedi kan frɛ me Sibo sister minimo bia number na Sibo many me could back Casansa, me dream home. Yeah. And stand up my grantee in the interview. It's around this time, say, I need number for by them, see when I'm a dog. I'm a son on the pants or the darling. No, Casacha me after the year, go many more. Landing, I'm not okay, but send me the email, mano. Yeah. Now, send in some routine.
That one minimum darling number. Minimum number. Minimum sister number. I bloggers no be bra frame. Yeah. Because obianti ma no kasada. There be. Na mo de make up to a stack see we say no. Enti mo pesa me da. Na mo gu mani mu ase. Ade abone na mayemu. Ade abone bi wo kunu e wo ma mpanyifo. Enye toddlers o. There be. Enye toddlers te say ne ma no. Ne ma toto fefe no. 24, 21, 18. Na wo be gu mani mu ase. Na starting na me nfi no o kasa rough kire me. What social media say see afa. What to chance ya no watua. What to chance ya no watua ni nyina na masana koma me ba no ofie no was sister yi. Odwa nenum. To ma dia say ya gen. No ntua ye. Na wo first come on. Me feel say me nua ne. Yeah. Ani ama no kwa nya say me obehwe wo me shop one wato. Me ko shop room ho krom ha. Me video. Yeah. Na me dia bre no. Yeah. Adwa we na aba so. Upe we. Upe we. Upe we. Na me ma ship wo me fa shipping ka ho. Yeah. Me the bread is said no ani bi begu me fie. Eti me ba me sinana wo ka ye 50 million ana 60 million ana 80 million. Wo de mechia. Wo de eniema ba na wate afiri mu. Eniema ba na say ye pa no wate afiri mu sa na no wo ne me ye. Se sika no ni bia no de to ade atua o. Enti me love say the same thing or the me love. Oh, and you be brainy some be bregu me fo so a. Me peste na expose nipa. Yeah. And na me ba beka asem. Yeah. Media me ni abigate na me be say. Of course. Na mapepa manim guase. Aye. Me yon pani be yire. Of course. Me nyini. Me bu me ho. Me ye adwuma. O de wo ho. Me ye adwuma o Tesco. Enya se me tedem. There be. Na krom ha. Why ye adwuma? Na ukra British passport and I say if you go and stay kra no a. Krom ha ban. O me komo ni wo. There be. Sika no ana me free Ghana ba. Me bedu ya na ma transfer bre no. E bia me ba na me sika bedem. Na ma send na me de abre mo. Yeah. Ade na wuntimi nka no kra. Obesi sani yema. Enti ye wukri aka be 1 week, aka be 3 days as 1 week na ma pa land. Ana wo kire me say wo ba be ye wo Christian. Next me change me ticket. Na me do it. Na ye say. Ticket na me change you na ma miska change you. Na ye we no a ko ye no a me twa ticket be di wachi no. No na ma miska ba ye. Exactly. Na me pawasam na in and out to look at me back Ghana 3 times a year no. One trip kwa unim how much. Na wo kuna be jina ayi so say me de muka 400 million. She. Na say na I don't know me busa kwasem. Me fa ne say we agent ne me. Wo me de wo niam fi Ghana balande. Na say wo tengi agent no. Ekofa agent foforo. Yeah. Agent no oni agent bia wo krom ha wo yi niema. Eti aka be 1 week ama mabagana. Na niema no mo shipu ye. Ba hwe ni mu niema ne ma. Ana guy no mo di niema koma na efa ni Isa. Ne number wo me phone so. Ana me friend no waka che me say, "Me mpe agent no onyi niema." Na so da bi. Enya sana na mo ye no. Me di agent bia. Yeah. Onti wo mo agent wo ha niema ne be si wo mo so a. Na wo no ayi. Na wo di abre me no sa be gi me sika. E bia 180. E bia 150 pounds. Wow, she. No already me chia the free Ghana no. Shipment no. About 80 million. Shipping fee. Shipment no about 80 million. E bia 60 million. That is so kind of 54 million. Na me complaining. Muni sympathy for nipa. Enti niema na ma me pacho ma me sa wasem ha. Niema na ono de koma obi na ameka wonsa na customs or confiscate which is 40,000 400 million. And no say wuchi ano. Niema na omuji ye no. E ma me ko free India ni bi kura papa na no de niema bre me ofia ha no. Ono na me born na ma ne no de India ni bi no pa ma me. That time na me wo airport na me ba Ghana. Ana India ni so o makọ niema no ho. Na customs for ku bi so. O ma hu hani. O ma hu nkatie. Yeah. Won ma hu
Enioma ya ban ne say yemfa mba UK. Matias ye. Yemfa makrom. Nti ya confiscate. Na no de band na or smuggle. Yes, or smuggle. No hide. Or smuggle minim pa. Lady na no de ba first no. Or hiding yetimi yensaka. Enti o afa na ate obi esuo so obekọ niema ne ho. Yeah. Na nku aka ho. Enti yen isa no ho no efo. Ti no mo de kofa ho. Mo pe cheap side. Enti afa isa no me frena. Ana isa no ma obi foforo wo Ghana odi number ne ma no. Enti me yen am frena so na me board plane. Me ba Ghana. Because me from the British passport. Enko je sa niema no. Yeah. And my young my passport and I young stamp my passport. So what order illegal niema? Yes. It makes me baba yam adwuma. Wo wachi na me bedie. Me ba ya de chi na me ba wo fie. Me ba ya Santiago timani mo opposite say. Ana me frɛ papa na wo de Linda niema ne be me ofia no. Yeah. Se onu anche kemu nche Santiago. Ana ocheche mu chense se dia ye no ayehu. Eniema na wo masa akopie so no. Enti wono kwa onfa ne license. Enko sa niema na ho. Enti aye niema mienu. Ada so obu betie sika kese pa na o mayi niema no. Ana se abrofo no beto niema na gu. They will count their losses. Asema papa ne ka kire. Na se no de anya wo fault. Se Santiago Jimmy phone be ka se wo de ne ka. Eniema ameka wo nsa no wa boda mana eniema na ameka mensa momo smuggle sabe says mame ka semba kwa momo smuggle illegal goods akopie mu UK so obi nton mamo na customs for ebie na customs we say eniema we enya allowed okrom ha na ma tu egu ball mu a nipa na agents no tin be bia eniema na akoka ne sa no o se de echi ahụ kama o Santiago wajimi ana o Maame onye wo na wafo anko school nti wadwe nya adwuma wo Maame to aso just a book can samba to ni paso after we say 200 million any mo de niama baaye aniama no mo de baaye no na enso sa niama no ama mo kra no mo ka se ene airport ho no cylinder no na wo dwa niama no si wo man krofo yi a ene de mo nim Enteni de mo ntimi fa sa niema no encheme Santiago no me ka na brown bie na no ka bia na ma bre nyame na me yotrofo be ma jimi fo na na yeke sa enti waka kire me na me frɛ me kunu Santiago ni we fia won tie asam na me ka no me frɛ me kunu na me se papa eniema we na ba ye no na eye sen dia ni dia na na ewo ana me kunu ka kire me se tim bia ma ka kire se request the invoice omo de niema ne bre wa request the invoice and yes buy ya upe o masemunti no wa jinyema na gu wona wo ton business is business I say invoice kan ho yeah ana mi ku na wa chocho mi ya na wa chocho mi ya na wa chocho na mi ku bubo ni nyina Diamond me kame no mienu sa sika no Santiago ji wo me ho ana o ka che me se de en kan ho ni de ene o mo be hwe Linda no airport wo yie eti mintia say 180 million 180 million ana me yishe envelope eti da na ka kire me say me eniema na amanu ase a short na me sa pe niema foforo no na chese niema me request ye no me nsa nka sis force ma jinkrofo yo sis ba cho ha ma me ntwa wa no na me bo bibi nhyɛ wo ɛhɔ no mo bɔ wo ye fe ni nyansa kro no example ma example eniema mo de bre wo ye fa so mo de ma lenda no so mre wo no say e be 100 million a omo sheda ka kire wo say omo ma no eniema worth 200 million so fa mre wo nti wo kan na enso no still no omo je extra 100 million wo abro omo mre wo niema to that amount nti enyansa omo ya kronfo omo ya kronfo enyansa kro no no mo bɔ wo na enso ma me de pound sterling kan ho 200 pounds kan sika ne ho enti na ka che me se ma no so ya adwen nipa ho kakra na ka wa me ya boy na me se na wo kasa nche nipa yie enne ma me bu full last day no a ye ba na ye wonti me ba no na ma fa sa sika ne hye me bag mu Diamond e komo ni mi o na me se minister na se sabi me kuna weja me kwa me ma me wo ho me nua no mo wo ho
Make a party that me ham ha. Me mami enu no a ose ba ko abodam no. Omo ye adwuma. Of course. Etwanim guasia no dos me wona fofo premanfo wo krom ha. Me pabosi ase me se me pabosi a. Me kom benye bia ma me. E ma papa, e ma miensa. Ba ko de nana akua, ba ko de nana ama, ba ko de nana ayewa. E ma premanfo miensa wo. Omo hwe ma me manim nwurase o. Na bi. Eti me ni mpreko ni agro watechem. Na bi. Omo ma me wra fu yiye. No mo gumi ni mebusua ni mu ase. Na me ni mo sese na beba. Diamond, kame tra ma konwa nu akonwa de se wotimu na atokeka wa. No waso no atiti woto no wasa atana ase. Na Maame aha ma mimisa wasemba kwa nkrofo church comments wase a I think say mbisa wo. Almost time omo di bi ye me. E di bi ye other people a ye nyina ne ye ka no kure kire mo. That time say ni say na nkrofo we motie omo you ungrateful nti ade na mo na mo ne nam sa time no ma mani anna ho na wo so jeja wo ma omo de bia be ye wo sei eno ni questions nkrofo bi santi yo ma no ma yen boy buta da ma me pa cho me show bebre ana me di kaka me nye social media person me ubehu mi a me wo me iPad so oh okay na me call YouTube na bia me wo prayers bia na me akoto na me esiri bi ana waye nyama ni nyina wi na ba life no na me di akoto etie bio me nya wo bia me go Facebook ana me ko tiasam ana me ko kasam me tunifo enti de opa che se ya no ya me ya no enti opa che se expose okay enti opa che se expose e course so aye nyina ye be expose na so oni ni kru ni ungrateful ni ayare no de wanti bi me pacho that man say repeat biem o pa che say expose na e call so on Facebook na me expose ni say o you ungrateful na wo ye ne papa na o de boni atua wo ka nti mo amone ni dili na mo hwe ye ni ade wo ne ho no o pa che say sa anema na e call so ni na wa anti bi won me tibi na me nyinni unyinni na me nim say eye ki bi na odi amobo oh debi say e bia to me a mani atua ka me nsam ma me ntimi mo ki da because me nye Facebook blogger sabi Ghana man na me wo mu no so me ye public figure nkrofo respecting me booming na no kran konye me level a ka oyo obi anka se me entertain ni di agro enti me nye obi a mesimi abebo ki da de odi aye mu nyina no ama obi ehu se me asema mbeka fa omo bi aye no kre because you kwa no dia ye wo odibi ye darling view edibi aye na edu edibi ye heti asamwa mo amukodi nechi ni nyinara na mo feel say ye mo ne ebo kito ne so no odibi aye mu nyina and so this should tell mo ene mudi na brown wachi say ensama obi aka fa omo ho no eye no kre impenifo kre bu baby say ohun say eja ato uyonkwa abodu say mo hia senso si wo de ho enti na me blame omo bebre so omo di bi edi won so because omo di bi ye me love ni nyina ya be bo ho de wuro se mo hwe yi omo amu ni dili no mo hwe yi na sa na omo te me odi bi aye me odi bi aye reverend so bempa odi bi ye mama part odi bi ye computer ma chese ye bo ani nyinara e wona ho yen abremu no obedi ya tembe bobo ye audios be twetwa antroto ye so sese ne ne o ye wo no enti ne we dey just by the way mami tie so na de wo beka no menka nwie na mate interview last time mami ni obi obefre mi bia men grant any interview bi mate minya we mu ho da debi and me kasa na mebusuafo e frefre me namfofo minya sa kwasese mu enwo adaje because minya adaje me didi sa adwuma we you are too big for that cry nya wo mu and coming yes adi we bi da debi eti me pa wo chew me pa social media for chew na ni kunu wo mu fa ne ma me firi me o mu pesa me ton ma wo mu eba me di wo mu sika tani ma no ye eni ma ne 400 million na e kwa na ma send bi 200 straight away na me di ama wo mu we mu ani nyamre se wo mu na esiese mi love wo fa wo mu sika akọ mu di niema ebe bre me debi eniema no eba me na metua abedu fia na se sensu di esi wo no so wo mo se me di wo mo ka me ton niema na me di sika profo yin fere ya de Awurade kan kokon
Koso iferi ade. Woni maame woni nkrama akodi agro. Woni nkrama na akodi agro nti. Na tia na. Wodi me nchansen. Tete ka no. Anyama na wodi me nchansen ti ye no a. Me betua 50 me de akagu oba box ma no. Eno so me de moka. Woni nkrama akodi agro. Nti saa na beba. Ombeta frewa no. Na samu be busa mimi sika na me ne mo ko ade ma bodam. Anyama ni yento ya. Na mami usia no. Mami usia no. How dare you? Mami usia no. And na mo say mo kan. I said there mo nsem a mo kan nyina meet on social media no. Mo say Abigail na be kan nsem a kire me. Ede na mo say Abigail na be kan nsem a kire me. Se mo je tu. 2000 so me problem am say me be poison mo na me ma mu fie ni di da no. Eno so mo je atum. Me ba mu fie na me kwa mu di matem no. Mo je atum. Ade sa na eni atena. Na mo ye mi say ya. Na me prema ni ti say me mi wo mi fie tie. Na ma sorry. Na ma ba mu fie because say me ni nka me fie. Because of say me power 70. Me power 70. Me ba u fie a menim say me komi nua ho. Nua fie wato aduane koma no. Efi o ye museum. Debi. Efi o ye Buckingham Palace. Say me ba na ma ringe e offense. Fa. Na me the catch we say ana me kunu kra no we see 3 bedroom bi enso anwie da. Na yes, mo ya de. Aye mo amu fie bukuta musafua aye kota kra na ayi adwaye nim kra mo ba no mo bie mu pono eti me bom abasto mo ko me ma mo direction mo kokotokuo na mo kohwe mi kunu fie na me ka kire mo no ade ese me nsam na na me de beto abonten na bi mi wo fie simo mi fie na wo ba mu no a wo ka no ye siwe 21 years ni anya nnepo na o si dan anya no ti me nya mo classmate ni me na bi anya fe na me wia na obi abajeje me tata adai obi a watena UK over 30 something years omo mate no we he yes 34 years me kunu 40 years adia bastam na dia damo me pesa me kan se ensem nyina mo di gu Abigail so sa Abigail na kan sam kire me na nipa kuna o si nipa 20 ana ba mi fie ha ana me ka kire wo mo spe mu adie na nku de munku no nku na nya papa ase nipa nim efa yinko si he that de ma go through was aniama we hu no a mi ku papa pani obi a hu sa me kasa me pressure kosoro na no so beji phone no anu ti no ka chem se mi nya niama ne ton na mo na me ka chem ni se mi ti fie mi nya hwe ana sese no mi nko be no se me kwa fa niama me ye shipping akọ Ghana na me ko eti mi nua ye adwuma na me boa na support na kenya bone enye se me ho hyire me na me nya mfaso enti na me si me nyai enkwofo ni mkasa o entro de omunim twa omunim kibe na mu twa ntro se to me so na omunyan kuku na wo krom ha a wo ba mi sie kohwini chansani satuni konkonsani a wo penku asre free ana so ode me ekoma wo mo se me oba ye no me ni yinku foforo enipa ko a oba ha me yinku foforo kire no na emom anye Abigail ana akoye sticker foforo atali nku hu a nipa ko me kire ne se na niema na gu box mu mai eti wono so modin ono so omodi na na konkonsafo na omote lande ha no de wo omodi breme na chen de wo no tie entasu nko ananti o na bi enti se wo nipa cross wo ba ne ho me how many times diamond me nya free me from ho na manu mi so hye na mda be hye me mpam na me hyem na me hwe me YouTube ye koso wo enti sa dede ni konkonsa nonsense no me nka hu o me da me dream sika me do na me kan me sika me mani nyina wo se me
Me kunu ko adwuma so de won ko ba wo me ba na o simpa so kan sika. Enye obi sika wo. Me bua mo. Me ti mo anim. Me hye mo anim onyam. Na se me ba mu fie na me ringi na me ba. Na obeto mi mu na ye stre na ye obo me no ye say maame no wa hye shots na wa ye say. Te bia ba ma no obo anim ko na usi akonwem. Na me kunu adi ne din. Na wo kọ̀wé na mu di matem ko ya na mu di matem ete ma mi suro wo mo enu tina me ba me be bie sa small pub ya man frɛ no because me chiri nipa ohuhu no okay cow yeah enipa sa me nsane no obeye nyu ayenyu obeye hia ye hye na botro mo dwodie enye Abigail wo si Abigail wie wo sika Aswa biga wiya wusika 2 years asi abrosan ni pehu a wo be dwiri wo mo ade video abrosan ko no ade asan ne me aye dento ene ti ho wa hwe ama wo plan na according to omo no sanka wo ka so be mo ayi cement 60 na wo bude atoa so aye ne maame asase ni nyina kra wansan fa nkoma no wansan fa nkoma no okodwa ne num kire ne keke ai Diamond, sesi ami no kasa mi hu nyina afọ. Enkofo na ma mi hu adwiri me. Sa na omo twa ntro deti o. Mi kokrom se me kwakota ade. Mi ba ne menya sa fun ya wo fresh fi. Mi fampie. Mi ba ne menya ko bebre wo so mi nim sa number no. Before say bloggers ni bi. Ana efrefre. Eti mi gina kitchen wa na call me sa ba bi. Eti call ne ba ye na ye maame ose wo de Auntie Davis which is Abigail Sowa. Okay. Ana obusa me say sister oni maame wusi anam se me pacho ai me ba ni Abigail da mo me pacho wutie me pacho ye nyina ye tie o me ba ni Abigail na asem say na beda social media wo so din ka ho ma omukra yi photo a kire me ma ferry mpo ma ferry sister kusawati na mse mate auntie Abigail omre ni nku na wo niema over 8 months ana egu box emu egu esiwe madam fo na ma oka che me se entue sika ni nyina sa omo de niema brewa entue sika no na se ye na usika wo me ho a ka beka kire wiase man se eniema na aka no nya wo dia eye fake no obi abeto na ne ho se ye nya wa ewurade eniema mi kru na agesi wo ka me ka tie bolem na me efe gu bolem keke said also wo ayi engine room wo se de ndie onyankopon ni me ni na nantewo asem onni onye ayi entebuani onni me ni na ana ye ntemu asem obedi pepepe de akachia ne so ama omo yeah Maame ringi me na me kire mu chance auntie me sani we nku na maja point na na kuntunkuni platform no na me cousin me girlfriend ana ba me fie no sis matise se wutonku wa brochire na me se ane no so me girlfriend so ton bi na betimi aton bi ama na me say mu bre me bi e ma ni yusu hwe na de me go through London ho no as e wo Ghana eti wana me ka fe me ban Sunday on the omre me bi so mo bre me be 300 million 400 million me so no Ghana and Tronde anunti no hello yeah Mate yo and welcome back ye beto aso sisi amesa frɛ Maame Owusua na watoa expose na oye ne so ompo ye beka no kre akire nipa ama nipa ehu omu suban asem we kwa me start kan ya che se na ni kunu omu you ungrateful but it's unfortunate say still no na mu believe in omu cock and bull lies no it's just unfortunate and see I think say timi afre Maame Owusua now na ya san to aso from where we left off it's in pacho obia more love ne so emma hello Maame Owusua me pacho we dey sorry o who expose your moneja kokko mo sikizagem to mo be report live no
adenti sasema meka no eye etra ade na esa mo report ai se o expose your mododo o frɛ na me la ya engage customers na efrɛ lady bi no de nani mu bra me se anka wode me ma lawyer oni ni anti na mo ye 3-way calls na wo mo de nani to se de me ni nipa kasa eni mi kunu komo be siw me na ma sel nipa nanim na mo gina ho mo fika nsɛm hunu na diamond de make ni asama me ka almost started some report Abigail so ni papa sister and of frebu say Abigail ye nku abra me kana am se wonye nku bra me auntie ma me send lady no a odi ni nku ama me aba na me ton na me ye business woman eti wo bia wo besta me ye woni ma advert na me ton woni ma bia me ko ton of course first no ayi se mu ntina na me se me nyi wo bia ne ma nton na me ton na na nko ane ma but so see you are open to everybody because you're a business woman. So me feel me ton wa metimi aton. Of course. Anya kom na de me. Baby. Me ye active woman. Me wo me o be story me. Na what catch am say me ma bloat you say na wo madwuma ye. Na patron why na bloat say ne yire na brown no why na bloat say no obetena camera mo ya mo hu. Ne fune ne ya bi odete wo why na bloat say no. Me who da mo me ni mo number me share with them who Debbie social media and come ya me ni mo bia o me ni brother bia apart from Sammy na emre bi na person ya advert mami let the be kwa land dey have the number ma ache my friend no ma wanya advert no wunti na wunti akosia ya me advert wunti o na me fra akosia ne ekoso no me pa ache me kunti ja advert ni ye wate aka sister ni ko boa me ama ma je me madwuma na wo be twan tro kakaka we to me so social media na Abigail ma me asemo kan ya the whole day that mama ye nuane sisi kitchen ho aduane nto me yem Maame ni ka kire me se na ofre na brown ni kuna na brown ka kire ne se ai wo kan sa asem we social media no yes sa wo social media no ye toni ni e ba pa the next day no o shere na ko kan sa toni ni ma be 60 million rade wo di me mani munyam Maame ensu just obegu anim ase na no de aton ne niema obetwa ntrogu hu fi ase wu business no de aton ne niema can you imagine na motie enti nsem nipa ka kire mi nyina ma fa anya asem afa na ni nyina eba odi bi be yo bia anya nko a o ma mudi na chi ni nyinara odi bi be di o mu nyina one after the other na wusi wunia ne me na ka se Abigail ye nku ampampa na obi abeka kire wo se me nipa 20 Naana ko hwisem sei ayi aka ni se bani santobre na ba mi fia ha and was the sister business to say I'm saying ku ne nko ani amani ni but me kazi bi a girlfriend ku susuni nipa 20 ben oboa nipa 20 ben oboa na then na one friend me back door na one kasa Maame Abigail wo di minya na yeso wa ye nku ahye dem ana wa ye lebu no de brewo na ka min echesa min kiremu sa Abigail wo mre ni nku na Abigail de no wa ye nyamra sam sa Abigail onyeye na wo si wo ye CEO of Glitz and Glow na wo fie wuntimi wieye na wo bia wo beton wo nyama 2 years wo nuaba na wachimi asi abrosan Abigail eni ni kunu omaka ade na betu me phone so that's be that enye complete abrosan yo debi enye complete abrosan na mu dia ko gina social media se ube ka sa asem wetu ye so no watimi aton ne ma can you imagine na wo ye bonita egu manimu a na dia meka twatuo nyina se me de minsem nyina ma otwadi ampon Mini obi biara mekwa akosom no na me na si kwan so a me ba Ghana eti ba bia mo pese mo de mekọ
will be ba meeting will be ekasa and nearly 3 days. Was see you still in back of baby in an appeal pills and one. She okay. It's up to you. Nana and send baby will meet him and send baby woman ma and jijime. Catch a who so one cassa ye. Mamu can't run to me so. Namusika make you will be full you so. Me will picture na me no Santiago to me shop na me di sika bundle a white envelope mu me dey man no first time me beto niema me ba beto oniema na diamond me ka we ye twato lady bi wo rugby your friend is Selena and niema ton ya na sister your friend she's so nice to me ama ni fie di kwa de ni sister ba ku din ba ku oba fie e ni je na sister di be fa niema obefa niema straight away no ma me 600 pounds and 500 pounds enuane no obetu ye na odi akogua edru se me giska no next sister ya friend me so me nua me pe won chance ni bi na chance no ye me fedodo na ye na advert and I'm say why not na ye di bro nya wi na wachi America which is January last year and I'm saying she I'm saying November mo no man call abesi santense and ntoma ntoma no watua mu 29 million asesen say me sika she Selena na to almost 90 million what na niema expire na me na me ton niema no enti wo dia ti me niema eka na Selena me ni Selena ni ntokwa o me ni problem bia ye ntimu ye fine but because of unia menti nana maye fufu maye Tom Brown maybe maye nuane maye nku maybe me papa yenti nana me papa yenti ene ma ho brase yenti ene wodo a me beyi na di kire wo wani nsa de me saka biem saka pa so wani nsome se me ba me be pa busia wo ho a kene ma papa da di se me be di wo fie se de mo ka se me ni di wo fie da no a ensem na wo di ba social media we ba wo fie be di na wo di ye no we yesi na wo di ye no etina mi suro mo me ka ni pray mu anye pray fa o ne aduani pia di wa mintimento e wo time me ba Ghana me didi wa abonten me ko restaurant ko didi e wo time me didi wo fie e wo time me me ko for ko out ko didi eti enyo obi fie na me didi Maame Owusua mpacho obi si misa o me pacho one question obi si misa o say yes o bedwa ne no say ono ne maame na bo mpaye ma ono kura be na wo sa asemi mu oh diamond empire die maame no ma fa ne se me maame preko pe okay was ne body wo Owusua eti ama maame na be pe masem na me ba small boy no enya issue kakra maami ofre me anopa anwumre ene me bom paye eno de me event de esa ma ne me mom paye me asem no se de atie dia me da obeka se de atie dia na kan sa pepepe tana na ni suba ti se ne maami a ko bia betimi ni na na dele maami ni ko on pen ho asem penny wasem maame no penny wasem me Saturday me di me problems audio so na ye o back door me ye ba ko na be ye 4 me ye ba ko na be ye 4 ana madam fo ba ko ti ayi Tottenham no se maame dia na wo yi kana sam so twitwa sa dia we sam so anya o level ye back and forth anya de wo ye no kra so wo ka kire me aka maame wanye eti ne maame de obom pa ye maame na me so me do maame no ni ntwanto obompai ma okay me pa cho free Sunday no matiase obe from me pa cho obi susu bisa se enchense na wo so ton no mo ye interested nti how no betimi anya bia oda diamond me pa cho me do masi papa me de me fie ho number be ma mate
obi a wo penchensi ato bibia wo pe bia mu anwo sardines bibia eniema no aye shop wo ma me bi kwa gu inside mate enti wo de Ghana shop ne me boy o Ghana shop yo enti wo de fa Ghana shop number no ma ye ne pictures of insurance na me post ma to obi o pe bibia na wa frɛ o mo na wakoto bi why me da say na Naana ese obato chansia wo tua cash me to niema ni bikwa cutleries ni ade na me dia account me dia channel me pena sem makomemu enye na wa be yuna mra santi na me ba be gina social media say me pena sem na bi na de mekatafo se Naana onsro nyame o se se wodu ni ni kunu no se wo mo ya asofo dia wo mo nka no kre de ma ye wo mo nka de Abigail aye ai say ye no kra omonka omonka me ma social media me di social media points me Maame te ase me papa te Birmingham ha me kunu te manim ha me mama mu amiensa me wabusuafo twa me ho ahia wo London ha America for frɛ me Canada for e dey nkwase asem ni e dey nkwase asem na mo ye enti Selina no a ode me ka no unti na Selina ati abafa me nkyɛnsen ene me niema also ntia lady no oh you so lovely na come ni problem because of say Naana eniementi me sika akoshim na what the catch me say me mama mo 400 million ase eno kwa Santiago say winya utimu din dis wo wuo no ka ba giska na free me because me de me ku ni me ma me agimi ti me sesa ska ofo e de tutu egu mama me bu ofu ankafa damo me decide say me mama me bu ofu no mama me bu ofu na me ka wo fidie so obi a wonnim na wo be frɛ me akacha me se Maame nya abotre Maame ye kacha o se me nko social media na de saa na wote mo na mo betie nsam mo kacha Naana na mo de bia brɛ me saa kwa de afosa na mo bia brɛ me phone so me nim preko ni agro watechem ma wo bia frɛ me phone so ntume fo because since fu na wodie no empanifo ni mu nkwala mo ntimi ntu na brown for say oh ye bone sister no wo de wasi yie sister no wo boa time wo hu ye mu Munti min kan kire no na mom me na mani mu ye soft na mo betu me fo etise mu suro no a mo ne wo mo nte me se o mo nyina odi be ye o mo Maame o mo nyinara odi bi be ye o mo one after the other eti na ma grant wo sa wo interview obi o be frɛ me bia mbinye interview biem yate a nkasa ko biem nkasa kra o be bia biem enyema na me tono enye Naana niema nya Abigail niema Abigail mre me custom Abigail mre no bi a enyema ne ye Naana niema enna abodompem a egu ho no me da na se obi aso onto bi me sika more than 2,000 pounds ahye se crofo beka mbeti teso ama wo ma to se ya anton so a metu egu ballem se sei ga ni niema ne de me gusu a me ton obi a wo niema ye niema papa ya register go de ba na ta me fo se meton a meton me kra me ma nkrofo bebre na mo ne wa business me ma nkrofo bebre contact o mo bebre o niema papa ton wate kan wa koma to ye ani ku edin na me de ko register glitch and glow tama police for mi ni nkrofo ma police for HSC mi bo mi promo no mi kunu edin na me ko register niema no na nei na me fo mi ni abema mi nu me ho da ben na wa frese me pese me chia wo kunu na me busa ne se mo ko register niema no ye je mo sen tax no ba sen na wo chia because ye de yenye sika enye ye me kunu watwam and then someone ya tisa say mo de me ni Abigail din na ko ji sika wo ye ka ne sen what do you call it life amoye no say na mo de ton mo niema me kunu baby e ko de me nka baby o ne me ko de me nka na ye aniema kitwe bi se beba social media ne ho na mo behu se me tie brochire me papa na kan ye o so wuti brochire wo ye di abrofo ye me nti Ghana me na ya aboa kwasea me fan krofo ma me photo ma social media me fan me bi na photo ma social media me fan krofo so ema na ye di akire no eba yate a me grant any interview yenso ye ta awachi me ku di tax return ye abesre me se yo 100 day
Oh. And ye abre Oh. 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 And you won't need pie. Mama, me not for 4 o'clock. Mama, Tony, my name, Yame. Ah. Mama, Mimi, wing Yame. Ah. Munye pa. Mama, me rough, one cassa. Mama, me rough. Oh, the bayobia. The bayobia. Me need here. Me back Ghana, me number one thing, I'm not pound sterling with me back. In your Biaka, Casamon, and Mamma Miska. There be a penny more yet. But I'm here, baby. And can neck come anymore grass. They won't come back as a over Jerry and a crowd or more says an umber and throttle me say, maybe found quine now when you fear, it see me care, Mubami me fear. Come back to chan throttle super break. Aye. Let them all fool what flower was you miss him in Santiago. First time. Nami shenika Santiago so sa this t-shirt na to ho ana me makọ band akoyi sika e che boom e da so yeah na me de man no se maame se wo bedi no kranko ade a enema no dodo bia wo pa bia ye de bebrew onu na ne ye witness se me sika sam de me fe do hu ni yeah me ewurade me na fofo kranim me pabosia me nya bi o because fofo se me obi yeah because pabosia de a omunya bi yeah eti me da na na ni kunu ase se ne the whole day ache me kom se sia na me kunu enura me nu nti no akoya ice kenke e na kuta mi a me wo so ni e de abre me ade na mo ya bro hu sam sa na mo ya ungrateful ungrateful ase mo me free kan ye nyene mo ungrateful na no de mo social media so sa se na ni kunu de utwa wuti kra de ma omo a omo be ka se wonya ehwe ma omo in 2 or 3 years time omo su ni omo ban no yeah omo onyame omo bon fa mi din nyina Ghana me fi omo kra biem me fi wo bia me grant interview bem me ma blogger bia from me there be bia from me bia mo aba from na your business aye but am say wo bibi bebu samia wo betimi afre me mate darling wo bibi bebu samia wo betimi afre me yate but me simple sister yes you tawachi you tawachi the person action be a person take be a meme wa ha me tawachi 247 and now makwasia baby a Maame tie now makwasia baby oni ni kunu mobra afa kura na omenya passport etu kwan ba ko mienu be mfa wo a wo bra esi dan ahe yes go ni kunu ti ho bobra and now mo be mfa wani and now mo be fo ani mo nya fom da debi maybe insecure be mama so na mo na mo so ne so na nne odi matem let me address you I address you me krom kono we will be one crime na me say wo me am address am tim make sure baby am shops ne wo ko na ko hwe ne ma wo shop nim ye be say the way we fie ni inside and you may my here for pub bi ketua bi wani mu fancy papa your friend hideout hideout abrochen sanko na me digu wo eti wo abrochen wo ba Ghana wo pese wo bro na we enjoy yourself we ni je wo ba da me nchen wo me fie efie no enye parliament enye himfie obi a wo ba Ghana bia wo pese wo ba da me nchen me wo Ghana wo betimi aba wo pese wo ba me ba wo pese wo ba me shop ebe yi wuti ekwan da ho enko social media me nye social media person me nye bukwasi ade bia wo social media bi wo penimo yere spirit bia wo pesa wo num bia benya bia no mo ho why bia wo benya me no ka say ma ship niema over 600 pounds yensa emu niema ye be ye gu mi fie eno no mo na mo ma miska ho mo na mo ma miska damo Maame ya ti yeah na next one am person me say is it that say me Abigail interview ana ni kunu no omo ba ko me nsabe kan omo na ka me ni omo kasa omo so omo kan omo side of the story na Facebook fo nyina ehu say Abigail so nye ne bone me medical ni obi won the camp kasa but ka also wesim ni na kasa say is it that say obema ni kunu no kra be kasa ka be boayen
Because in Trona, my baby, I told me so more person on the tongue, money, money, dear. Yen train more this time around. Oh, to me, for obeying guasie. And Nana, if you say, Ucha will take them a rear. Nan Ben was dying. Nana, share a bushia, a dawet is a quiet. We yet Benya, and winnow free. No matter what, then the banner, a bed cut. Here we bushia. To be careful. As someone I'm doing, would that bompaye ye. Be careful. And someone who come to Nipaso. And near my way. The fear me no can go force and send me message. Some mammy pie bomunyadi. What the maybe quite gross. Oh, I know that Juma. Sister, you know, the quadros who are Uncle Foco. Or the me quite gross. Because yeah, no crack. No cramon and answer. Sister, what the me quite gross. Shia. It's in pie, yen I your bo. Aye. Yen your bomb pie. Na me the make a channel say. Dear Mayano onka. Dear Minya yeno, more fan to me so. Aye. Na me dinner chi. Oh, maybe that mean himself. That say will come for all of you. And muko di nechino. Minim pa munyin na ro de beye mo one after the other. Maame, me say ye cry ye koto no horror house na ono ebo de bo to chance mu so ono aduane. Ama de no ne ma bedi kro ni bi no. Ye po ye fa ni fi sa ateche ni mu no. E be kire ni social media blogging ni adade. Ne nsasta say corner no no. Hwe de obeye yen. How much more mo de mo beto no no aye ne blogger dada or social media or ne nsa corner no dada. When some de mo nya hwe ma no. What's the make can say? Yeah, koto so that from team na ye peja na kakaka de ni ba nipa mu no. Sata na kroni atare ko o shebe nipa mu. Ne ho ntare nyina atete, ne ho ntare nyina ani apa. O nti be kra nko nipa mu. What dey me pa cha, what dey me srewa that one pa cha ate. Nipa na ultimate ungrateful man nipa that's any say. Nipa be fa o ye o papa. Na wa ma nipa ne num kra to. Me ho bi da na de onye nipa o. Sebi oya boa. Now, on the obi amiti obi sani brame. Who does that? What you approach hono? Obi ko obi fia wo ringi no. Yes. Obi ame do notice some madam fia a Bruce Grove. And na me na fufu mienu. Me to me car no asa me because ye do ya hu. Oni omo wo sa ya. Me ni omo sa ye ti se nuafo. Yeah. Me wa hanom bebo me promo mo nim sa na de me kono no o se fie. Eti obi fie ho no no. Sorry, yen ko toilet o plate mu ho. There be. Ana ho nya parliament house. Na me ba ho no mo a na ringi mi nua no no. Me ko ne ho. Sai mi mu che mabo mutiri mu po. Enti matam. Na mo di matam na me ba ya maji mi nti. Me ba mi free ho no mu February. Ana me na me ba keto yi ba June. Ana diamond mata bobo me ho a me be. Oh baby. Enti obi a mo na mo hwe me. Obia mu na mo hwe me no. Eti every year bia me baga na 3 times. Aye. So me wo pay mu na so me wo hospital appointment and bia me ba twice. Na aden ade na mo pay. Ade ni guase ni. Ade na mo ya me pa. Eti me die me ni obi ani hwe. Me ni obi an grant interview biem. De omo pese omo ka bia wiase me nyina lande man ya maton ne mama wo mo. Pim. Diamond, me refi, Maame bi, your friend Maame Helena. Me who na nimu say that. And ye maton yo. Yeah. Maame ni ndi me agro. Be 2 weeks na me ni di nkomo na me pade bi. Na de na worth more than 400 pounds. Obaje di sama Maame no. Adi bi abacha me nra. Oh. I'm sure na me could edit post. Free from buy. Me could post free from my church na Mama Helena. Oh, I'm sure no. I just say, girl back your friend no I can't say Elsie. Me na me ma wu na. Me bagana wo wana ge assign me ska. Ma me the £100 to account for more to nam. Ma me the £50 to account for nam. Yeah. Na who say me kasache nipa rough. And come be you say. Aye. Come be me say. There be. Ma me fu eche mi ska. Enko fu eche ma de. Yeah. Ene obi eja niam ni to omo ja to. Eniam na egu no omo ba make it so half price dey ama. So omo ba mpo a
Omo ma me tuagu. Nsi papa bisika papa bi kwa ye no. Pound sterling ye no. Me madwuma na de amudi aye mi. Onyame befa so ahyira me double portion. Oh, of course. Ade amudi aye mi. Me nka hwe. Madam for no was what Jimmy. Me catch us in PS ka nyina. Omo de niam abra we ntia. Na me fo se anka we nko be ye say nka no an say wo return ne niam ama ne back. Say na me la return ye na. E ko gu ball aso no. No. Diamond, a 4 months ago. Or 5 months ago, the big idea is a boxing nyina. Na me dia ba na bi gade ma me pa che wo ma me srew ma ye beto wai ma ye beto na de wa akwa ma me srew ma wo de nya abotre na mo ma begu abiga ni mu ase abiga no kra na o pa che o ma o mo no hwe de o mo de ye no Chantronic kisa o mo bobogu ne so na kana na wo obi kra ka be fe kira ringi me say maame you video ni ma na makoma na me hwe ne ma e wo ho na ye hu de ye be ye na wo koye damage control akopesika watimi abiga ma me no ka say nyina ne so wa no ofra mi o say wo ye sa no wo ye sa no wonye ka wo social media na no nyame fa abo ne nche 60 million 60 yezika ben 60 wo be say wa yonko ani monyam ebe twitwa ntrogu nkrofo fi because of 6,000 Ghana oyam kom na brown anase sama ya oboni a and consini kuna wo din tro kire wo no aka wo beta mi kuno ma no friend say da ana mi kunu maame aye mi sei ana sei na ekoso usu ubu mu kunu mu ade debi mo fa mu dede ntra mu fie na me fa mi dede ntra ha me pa mu chew bebre me te makonya so me te menta so me bra na ma chia me ho ato me pese me call ye work na ma call ye work na ma because me te me bro chile papa bi na one na obejina social media kan so me kuma ma mi Owusua de ni kitchen fi amponi o te na bro chile papa bi na wo be di matem social media yankopon wo hu you ke okra wo pe visa aba okra we nya o sora na be disrespect o mom kita British passport na wo bi a wo de nka be na wo ku Santiago na no kuta British passport and the bridge kakaka we aba Heathrow airport according to passport be ko aba ko to atopre woni how long am ya me British passport na me ko ni be stamp nsi mo hu ma nya mo bo in future she akoshifo mienu omo 2x4 Ghana passport ni kure kita omo do akoto sa atopre no wode na konsa fo no mugu lande ha me ni obi ani problem bia me pensem bu wo mi phone so e ba no mo sa pretend no mo ye din atechire din se mu na makokre mo Naana ade ewiase mo aye we nyina na de ekoso nyina nso ni enye masem because nyame nim se me nye bone me nye na bone na aye me bone woni ni kunu ade me akoto social media egu mani mu ase that mo sikiti na make sure me ni ka 1 cedi kra minim sa me ni ka pin na se wo bia wonnim ye twa de ba akopɛ beba social media ambati enka nyate yata wachi so etimedi ni nyina ebesi ha ya me pa cho yo ene tambia wudi e opese we interview me anase darling de obeba abeyi wano obo betwitwa ntro bia me sra wa be kasei obo be bobo key bia to osu betwitwa ntro de no de ye be san frew ama abeyi hu ano because me na oba ni monyamfo bia wa ba wo bra build your reputation no sa akwasiampafo we betwe wo wanim e wo fom ede wanim onyam abetoto fom sa no de ye ntwe inti no de be wo chi o betwa ntro bia gu hu fia no de ye be fra mo wa be yi wa no maame me fa cho me dase yes you dase inti ye chia daddy so any wunya adwuma obeti odamu nyina yo me da mo aseni akoma pa mo antimi amfansi antwetwe me dabi na echete mutimi frɛ yese mo pese me kamasem me nkrofo kamasem sɛ maame memma ɛfa ho meto anwem ɛfa ho meto anwem ni egu mpani mu ase ɛnso ne mama sai meti yes etimi da wase o credit kwa wo toye e di frɛ me darling ni credit o toye
both sister when na me damase. Yate, Damase bebre. Yate, Maame. Eti obi a wo pen chance ato, obi a wo pe bibia. Eh, send the number ni nyina ma WhatsApp. Why na me fan to ho ma. Me pa cho mesanya. Me pa cho you. Nti nyame adom e besan kasa bi. Yo Maame ye da ase. Bye bye. Facebook for enye mu nyina mate anti Owusua side of the story. Entra na ni kunu king and queen of keys. Na ni kunu de ye crown ne atrofu nyina hene ne hema ye de bema omo. Because social media is me who obi otwantro in confidence to say omo da. Omo twantro no with confidence bi a wani ama wo so na wanye smart ohu da sentro no omo twa. She the way omo be sacrifice Abigail. Maame ka say o se 4 months ago na niema no kra omo to no a o to na ye nto no. No so o de niema na ebre wo mo. E na Abigail e pa ne cho so maame ma nya abotre omo beto wate. Nya abotre kakra ne de gu akra ye nto saa nso no. Inti Abigail kra na e pa cho ma omo. Nso se ne omo be sacrifice Abigail no. Just because of 6,000 Ghana. Nana say e come de mosa. Say e come de mosa. Nana obi wa blekuma. Ice water dancing ho. Ozi bi sa mo say, why brodo na mokoto ekoton no. Because bakery na nya modia. E obi na tuni brodo. Na moma kotubi akoton. Akoshifu atrofo. Modia me say, obi abe hu musuban yo. Obia ebe hum one after the other. Na mo ene mudra so di nechi na ya kan still musimu njindi na ye kan no ye ntro na ye kan omo nyon great omo di be ye mu nyina one after the other. Why na say omo fa anya me say omo say omo dey 80%. Omo di bia esibo sister, omo di bia ye Maame Belojaba, omo di bia ye Darling View, omo di bia ye Nanedu, omo di bia be ye Araba Stamp, omo di bia be ye Nane Owusua anwumre ya mene na kasaye, omo di bia ye nkofo bebre kra minnim omo din ba metete wo social media no so abebe bo omo audio on pictures atoto Maame ngege omo di bia ye no. Enti why na ne brown na brown ni krunchimi fo no omo fa bindi no me om di bia ye me om di bia ya agrada om di bia ya reverend Usubempa om di bia ya computer man nipa ba ko ni kuno. Look at the number of times they've been ungrateful to people that helped them. Oda so di omachi eji wo mu di won ene na wan kasa wa adwen wo fom e chen wo mu se woda so di na brown ni kuno echi eji omo ntro no mu twitwa in 2025 we dia. Now I'm sorry to say this, but what dream was from I'm telling you the facts, the bitter truth. Because look at the number of people are show ungratefulness to, uncountable. Nipa wakone ni kuno, de bia fibia esunu nipa omodidino, afibia esunu nipa omodidino. Afi we mokra dom de di nipa miensa Darling View na Nedu ena Maame. Last year was Sibo sister. Any other people be afibia so nipa omode omonkwase asem ni di wo mo. Obe kun omontokwa ma omo a sacrifice ma omo di last money kra fidi omo no. Omo be ba be kasa wonye hwe ma omo. Na nkrofo mienu to ka ma omo agrada ne Reverend Usubempa. Eda na ni kra fa me yesa nkrofo mienu. Omo sisi Reverend Usubempa kwase nyina ka mo a yato amomu nyina no omo appreciate. Na $100 no £100 no €100 bi adwa akọcha omo no be appreciate won. This is how ungrateful they are. Car crampo the auto car ema omo. Omo so nipa na anye hwe ya mom. Enti na ye say bakery na wo farm milk ice water junction no. Amokoji omo brodo ton na obi so atro syndicate ni me say nipa ne do so kejesi mu nyina ya na me refi omo nyina di any syndicate mo kejesi ni na nam mpoano ya Akwankyere ma na de ne nam abosom so ya Akwankyere ma no se de be ya na adwuma be koso kire hwe de be ye kejesi Maame Belojaba so no so kire na abosom bi so onkokọ ni ade nyina ewie kire mo hwe de be ye me Belojaba. Enti na ni kunu de me se enne wodi o machi a omodi bi be yawo. It's just a matter of time. It is a matter of time. Enne wodi o machi na wo believe sa nkwase ade yo modeye Maame Owusua ani Abigail ya omodi bi be yawo.
Yen kasa bebre o se me ase me maka fiti time a capital issue ne ba no me omo be bo me audios na mbeka cha say we mo omo you ungrateful creatures omo nye human beings omo ye creatures omo ye moa because me she baby me copy kiss an kwasiafo mienu we fi wo horror house ana de omo de beto aduane kro omo ni bi an kakra Naana me di me sunsum papa ta wachi e kire o blogging Emma woni sindi kakra na o start say won sa akwa no na me of all people to me be o to obedi nkra o ko bo obosi aye down o ka me na adi ni so be frem na di mirika bre uska aboa. How many times a woman ma uska? How many times? It's a main point no ye me sa na why be here papa bempa akonho ball almost every week for almost 2 years esa talk piu so she de ode no agrada employ utua wo kasesa ni old ntade chewo e talk asa ma she de ode agrada e be gu agrada adwuma esiedu herbal se wan herbal na brand na gu esiedu herbal adwuma saa ena mo bia nko ye scam na ya una wo na ye scam chen Naana uni ukuru wa na ye scam chen audio si a me say audio ze gu mi phone so na de me nye audio no ho adwuma ye de be she weekend ene nkrofo a wo scam yo mo gi omo sika no asende concussion amom ni nyina be gu mi phone so eno me twen weekend na no ma sheda ba live ene de na mpese me interview Maame Owusua no be can the side of the story how this bitch has been ungrateful to her. Naana so they have no factory. And then you moji sancho ni di factory ben. Omo factory ben o hefa. Ah. Ese mo be say na nti mo nim say so Naana brand ni kunu be kenya ye ntro ni enum da o. Yes say no say so abetan say omo 2 cars 3 cars omo de ton brodo amokoje wo farm milk ice water dancing. Obi bakery brodo a mo koje bia ton no. Shenu muja a omuja na bakery owner no kra okasa the bakery ni ye ne dia no ono kra okasa on na mo amokoto bia koton no mo hwe o mo di ni business ejo erade so Naana brand ni kru de enye de mo be hu new me se me ma kese mo na me kese ne so na ni nyina ye adwuma ba kokra ni ho a efeli ni nyina ye adwuma na mo di mo nsa ebegu mo ti. It's as simple as that. They will release diamond audios. It was terrible, because the way they release diamond audios. Oh, me say audios now have you. Affected me life. It didn't take anything away from me. I'm blocking from my life. If I'm blocking out of my life, they would say, oh, why you don't want audio? How does that affect me? It's audios, me and me fool. Na yes, near that in some baby audios. Fan, na yes, honey. Ah, na yes, a social media, new cruise and some buy a trend, I can't be no. And then I asked, I know no company advertising near Mama for free. What's my say? It's an audio, me, it didn't touch me in any way. It didn't cause any damage to my life or anybody or my life in any way. Because social media near my trending and I'm in any car. Now I'm in a personal issue be other would be only anything about me, Maame, only anything about me, your lawyer. No, she doesn't have any idea about my family, me, but nothing. Only she. Yes, so better have a book key to me, Maame, so me, Maame, but damn, me, Maame, who no cotton, mention a ball, so said Dana. Just say, Uncle 7, me, Maame, domino. Naana Brown, me say, whoa, what bra boy, I say run about 9. Oh, there I say, oh, no, as I be to a name, oh, no, as I be to a name, no. Me see unye ho hwe all the real business egu fala ene wana utoni na ye oka they say agent be na ton woni ema bi my beka agent be na ton woni ema bi omo nyina anya omo je omo ni nyina expire cause omo dikogu ayento ebe che na asai edi wo so nyama no onye o factory into preservative bia nim be sustain no over be man a longer shelf life it's omo beje ya cha 5-6 months and to another in expire. Ebi na Maame kase lady bi be to nuane ni bi. Lady ni nuane na expire ma so o ntuane ka or they take intention on no be free ka. Can you imagine? I say Maame Owusua mo born ka keke. Enti Naana ne kunu de. Eye me de se omo nyina na odi bi di omo one after the other. Just say ya de but somehow no so no. Ye kan ye mo ntie.
Me tu mu nyina mo for me kan me create awareness for a long time. Ni nyina mo si mo antie. Na me boa won me sabe menye Facebook blogger o. Menye Facebook blogger. Na me di me credibility abeto to form because of kwasiaba we ni kunu mo obra. Se me di me ni mo nyama abeto form abeboki ato Naana Brown. So Naana Brown ye hwan. Me peki abo ato nkrofo so anka meboki ato ebi ajaki apia mo. Na Mama Brown mo e ma bobra wo level society nim. Ena anka mebubo ki ato omo so. Enye Naana Brown na me na metiska to aduane mani di no. Me boki ato nipa jenja we so for what? Iti Naana die. Ono ni kunu no. Omo nye hu hwe. Obi see the truth will always defeat lies. Of course. Me no cry maka. I don't know na me gusu kano. I've always said the same thing, and that is the only truth. Naana ni kunu you're ungrateful. Me se o pa twa wuti ana you kidney ba ko fa mom. Ma yenka se bia omomu ba ko kidney asai. Na wo donate wo kidney mom. O do kidney ni ma na onya strength kakra bi obeba be ka che se wo. Onya hwe ma na o kidney kwa o de ma na nya papa. That is how ungrateful they are. It's Naana Brown ni kunu de me se omo ka no kakra bi na akadi na chi sese no omo de we omo nyina ansa nsuo nsi omo abodwe se hu because Maame Owusua akra de onye social media person ba social se ne ono akeka na se obi anim no kra wa ha enso hwe Maame ono otene one corner dwen ne ho ye ne business no hwe kisa omo bebo atu Maame so edi gu ne ho fin hwe kisa omo bebo ato ne ho so egu ne ho fin edi se Maame ni din because they knew say Maame no social media person nti ko mbeyi na no da abigail so ni Facebook isu no so abeyi na no na nti na nka omo de omo ride sa na nka December omo de omo ton omo ade but manim nye no manim nsi because me omo bebo ki na beka jam say we mo entro no mo twa ban ka nkire mo abigail so I'll make sure say weekend we may interview or no anani kunu one of them must speak to us no almost on cut their side of the story and share Facebook for. It's as simple as that. Yeah, now Naana Brown kwasi ampeni we scam azantana. Also sa Akwankyere fun kwama nkrofo. Me say anwumre audio na mebo no lady no. Na de Akwankyere ne ma na so one ne ban news so se me ne hu ade na no se ne yamhye no se me. Obi a me matena abrochi all my life. Me fa ade we nkoka me ho mfa bi nkoka me ba ho da bi na ode ade ne si ho. Picture na mu ade ne still full wan fa ne sanka. Eno share that year audio. Eko man na say so for Maame nyame ofre wo no Owusua pa na Akwankyere no kra me start here 1 week in by so results na me hwehwe ni me hu Naana Brown so a prophetess so nyame abie nani nyame anka nkyere ne say asema sister na ka na oboa na de na ode koma ne we anyusi Ochina bi sister ne be kasa obeba be bossa audio na sister ne ma sa fake testimony no ba na sister ne se ode koso na hwe na we won mpanyame afre na because kanyame afre na ka na ne be won said no sister na Akwankyere no anye nti ade ni nyeyie nti testimony na o ma no enye true but because na nyame frɛ na ohun hwe nti sister ne so cancer na so ye de nyame ase say Akwankyere na ye yie ama wati nipa ne ka look at this and so ade ne nipa no anyu so na wat send picture na mama no say na de send no the same thing charging crofo sika cromfo na ne Santiago mo ya cromfo mo nkoye adwuma mo mfa mo nsa enkoye adwuma. I didn't understand how a husband's mouth can be in the apple with his wife's problems. There are villagers and casa. Oh yes, omo ye nkrasefo. We no dey say that no me be live me kai. Na ni kunu de. Won say nkrasefo ne omo level. Omo de omo ye nkrasefo mu konko. Obi said the day I saw them at the bakery, I was shocked. They always come there for the bread. Ai, say omo ni adwuma ye. Nti eja omo ko bakery ho a. Na omo akosre Maame no. Bakery owner no. So omo brodo ni bi nkoton. Ai, you'll be shocked, Maame. Enu mu dwa Santiago me say nti wanti me bakery on.
Enso be dwa wenum che Facebook for no so dem say mo wo 3 cars mo de ton mo mu brodo bakery kom ni bi obi brodo no mo koto eton enso mo 3 cars Santiago giant tro ne nim gatwa wai o car na leather na etete no papa be mpa car na otoma na leather na etete no tofo front ne mu ne ehwe why tofo front ne mu ne enhwe kwasia ka na odi brodo ne de kwa echima na odi ade na mom print Janelle bread engugu ho mi bisa o ka na odi a fa na ko print Janelle bread bo ho ni hu say odi a ne twa number plate no ne check o DVL se ka na odi a kromfo o ko han ka e de ko fa brodo ko marketer o se me o 3 cars e de o kire o 3 cars no abetena social media esu so obi ajo customers no. She says she's a CEO. Hope they understand that. The word CEO and kasa de omonti ase. Me say even business kwa mo yempo. The word agent, wholesaler, any retailer omonti ase. Sa words 3 different people. Obi oye agent, na juma different from a wholesaler, any retailer. And so almost from agent say agent ne de ka. How can you tell me say we agent de ka? An agent is supposed to sell your product based on commission. It's agent on chia 1 cedi ma. One esa odi nyama ne koma no. Na we chia o shipment. Se customs e duty one na be chia o duty. Agent ni ton wia. No one ne commission. Agent se juma no. But Santiago say na me ka kire mo no. Only business acumen bia only anything about business. Maame usonya mo agent. Ono no chiebi, which is more of wholesale. O chiebi. No akoton. Edi kakra toto so. Eti ono onye agent. Eti won ti me kan kire say na na agent na ode meka there be. Agent de on tua 1 cedi. Won na say odi bibia akoma no. Etia shipment etia bibia ono ton wi a no ama ne commission. An agent sells based on commission. Inti maami uso an o say dem be agent. Ono a businesswoman a o ton niam ni bia ton. Inti o hwe se obi an so ton niam na e fine a. Ghana niam a obeto bia ton. Afro shops e wo UK ni Europe ni America. Enye nipa ba akọ product na omo ton. Okowa fufu a obehum need fufu ho obehum other brands Africa mama o say then other brands bebre wo ho fufu different palm nut and kule no wo ho African mama de wo ho other brands in palm nut yi wo ho what man say enkun kra obehum nkun bebre obehu enkun atonton cosmetic shops different types ho ese maami so no so ton ade na ofele se obi a ton ade na ade ne ye no obeton bia na mini yo sikum na me pa cho obi e shop bia ma no UK ho so on ton kwan onye sole agent for nkwan won yama na mo bia shop bia ma ne dia mama yehu eno de ne sa no oni right obeton any other brand apart from mo ne ma mba akoma no because I don't know that so you so agent but so far as ono ade ni sika atua ne ma ni bi no aton atua de aka na eno je say oyo agent oyo wholesale and retail. It's no beton mo ho no akọ retail e dey amane customers. It's obi sa ne do oye freelancer otimi ton bibi ope. It's Santiago sua business sense na we Jimmy dodo. Sua business sense and sawasan ye business bi na we Jimmy. We are crasinia, you are refusing to learn. Obi is someone who compared herself to Despite. Bragging that she's selling bread. Boy, there is levels to cereal. Bread and a crime is any bakery, obi bakery. No mama kotobia koton. The same thing she did to Santiago. Munyamo no DBS Santiago. Because no him say girl need to be mechanism. And a social media for so come on. And you say lady back on no UK. Or your blogger no share sunglasses be on another lovely lady or casa very eloquent near daddy. Me re finidin. Or no G Santiago and to kwane kumano.
because Naana kunu who say Santi no ni voice for social media so ti ko mo be buleno out of her business nkwasiafo akronfo ase for monkoye adwuma na monja azan ne scam na mo ya abroche for no audio no mo mame mo ba akoma mo never dey aka ni nyina hye weekend dey I will expose them poto na me try aso na weekend di menya Abigail eni ni kunu omo ba ko ayo omo interview lady ni din the blessing man eno no bi atraba no yes blessing man di say ho no ya de pa say ogina fight ma Santi errands aden na mo ya kronfo say pacho montie ma me no koma na Akwankyere so ne banye na wanye no o share that send fake testimony man na ehu no prophetess a on ho hwe no montie kakra audio ni kakra nyama na me de bra on tram kire me na me ncho ha be isu me the psalms no emma why the psalms no emma na wa kan eguso na nyame ya adoma ochina anabi kamsan psalms ni guso na bon mpae na nyame ya adoma ochina nso na bon mpae ni bia aishia na ochina say obwa mesume bon mpae ni bi ehia wo no obwa mesume bon mpae ni bi ehia obwa na brand wo bon mpae wo obi oti social media eburu nkofo dua 247 empire be no no so obo mo yensenti ho ni bi ochina anabi kamsan psalms ni guso abon mpae na nyame ya adom ochina nso na bon mpae ni bia aishia na ochina no na wastate Owusua chana job wastate show metro de abechme no bano Owusua I don't know mutie no fake also for Maame me patcho mama ka say you want to hear Abigail side of the story and okra dem Maame Owusua aka on interview no say ono ne Abigail makasa Abigail son for onye glitter and globe ya and ono kra products na say all ton ka eyi ho no eyo no ne cousin girlfriend na yes her products na no kra mfi Abigail kra side dan ni so Abigail si no akirechire ma kire Maame Owusua amana beka say a small plot into no building contractor and they advise you said the way assassin swane de monya no like a one story said the way amobenya more rooms matia say nti Maame Owusua akra o de Abigail side na beto abonten o ti Abigail nyi nku bia mre no Abigail so nton glitter and globe ya na brown boa eye key no be body to omoso said the way obeba be two fake crocodile tears e de aton nku na amfa na amfa na Maame Owusua so piaba abeka se no mentina ho ma girl we megu me hu fi me twantron toto me so fa nton nku mi hu oboa nku ade bra me kra me nton wie still nku na aka ufro bia o so wonto ufro bia o si nku ne se na skin chon to biom na nku ya adane ball egu mi dem ha matimase but all the same no mesi me try se menya either Abigail na ne kunu weekendi na my omo interview me say kita audios be brand croford they send me any omo so anku ni say omo no be so 2 days ago ya be bra send me audio say omo na eja ni nku to Maame Owusua ho because nku ni say omo send ni audio o say ade na aya na wo skin ni mu dada can you imagine Hilde do mama if you are later me end it live na no akoshe why nti don't worry me end there more man started from beginning na part 1 ne wo ho nti we ye part 2 of me ne Maame Owusua phone call interview no nti mo hwe part 1 na ma be hwe part 2 no why nti we more man join here from the beginning ni nyina me via na makoshe part 1 wa question bia type bra na me ready enche bia me the live ne bebe wiye nti wo question bia obetimi atraba na makan obisi start again. I'm very late me bad show me via na wakoshe only real ako you via na makoshe ni nyina excellent interviewing skills today Diamond me da se intino Nana Brown ni kunu die me se omu de beyo omu nyina omu maka no
Omo de beyo omo nyina one after the other. Nti omo nyina omo nsenso ensi omabodwe se ho. Ai ma enyo omo se ene drum eyi maame Owusua so. Nti omo na enuru omo so. Did they ever thought say baba be do maame Owusua so? There be obi a all turn ne niema ma ne se. Say be ya ne nsa be kona no. Hwe de ne ode ye no. Obi si Auntie Diamond, why does Naana always touch her nose? Me pa cho ye krasini. Inti oni any etiquette mannerisms bia. Aha. Inti no ye krasini inti onim say a lady is not supposed to pick her nose in public. Sa niema no onim. What ma say ye krasini no je. Sebe ye yakoko school na ye nraba fo no. Ana obi okron ko so ba ne maame tete ni yie enti ne maame be kire ne se as a rabade ana obade yen pick your nose e wo nipem ana yen pick your nose in public opese o pick your nose you sit tissue na ko baby obi enyi like free nipa nim ko baby na ko pick your nose no ansa wasamba yen gina nipem fa yen san hyehyɛ ye hunim yen krasefo koko asefo no koko asin krasefo no ene yesa nti Naana Brown de by now no I hope say munyina munim say one ne kunu Santiago omo ye koko ase inkrasefo na ene obi ka kire me say Naana ne kunu Santiago be dwa omenum say Santiago ko UK 15 years ago me pa acho onye no kre Santiago ne Naana Brown nyina no omuntu kwan in their life da omo first akwantu omo ko ye de omo ko 2 years ago ya Santiago ne Naana omuntu kwan ko abroche baby ada me metina UK ko school UK obi say me say UK borrow be na metia I know my borrow I'll tell you me borrow o friend Santiago say ebisa say UK borrow be na otia onima de kro because ontina UK da and obi a ontina UK da no does not know what a borrow means. What am I say? Obi ontina UK da no there are certain things that you don't know what it is. I just say bi oko Google e wo Google no we say oh borrow ya ade we me street nyina me da so kai me street na me ti Veve street e wo Catford. For Google na bo Veve street wo Catford e beba me postcode was SE6 4ET SE6 4ET. It's what's na UK da o postcode ni sa niema no e ka utirim. You know your street name, you know your postcode, onim obi bia or address there e ka utirim e automatic. My house number na me fan to job because I am a family house. My family that's what ho. My family be a UK that's what sa house on. Aha. But I was Veve Street, Vevey, Veve. I was Catford. O saniba down wa. Now turn left, I do call Lewisham. It's from Ifie crowd to me call Lewisham College and Sana me call Island University. From Ifie to Lewisham College, and it was just like 5 minutes by bus. Because me saniba down wa bus stop ne wo na me fa bus at 2 stops na me do Lewisham College bus stop. What am I say? It's once na UK that's anema we nyina wo Santiago nko UK in his life. Da yan woni wo UK oboa. Ni nyina ye ntro mesrem a nokra bi anim. Ye ntro mo betwa ase de be ya omode om ho betutu yie. Na no all along na ye opeso o place ni kunu no at a pedestal a onru ho. Opeso de ni kunu ni to level bi na wo feel say wa ware be ma titru ni bi be ma papa bi da bi ye ntro o ware koku ase ni be ma. Koku ase krasi ni. True, I know Diamond. I live in the UK at some point because everything she says about the UK is true. Of course, any me can want na UK that's how they what I say? Want na UK that only what a borrow is because America needs that way no system. No, America so totally different addressing system. What I say? Ain't no Santiago so what na UK that ni borrow ye borrow be na not e UK. What's I say? Hey, intro. Me no time I me minimum no me because I'm say me matna UK dancing no. Sa omo UK intro no mo ntwa mfa me side. Because me okay ya maybe say UK borrow be na na ote. What's I say? Won't na UK that so me the question e pem a won't me yiwa no. Because you don't even know what a borrow is. Aha. Enti no me sa na UK intro no we ntwa bia nkyere me da.
because omo nim say maybe some questions mo no betwa antro e try so de ni kunu ni beto 2 year amamo na mabu ni kunu ni se ni kunu ye ni papa pa bia na oyo obi Santiago no me se oye koko asini krasi ni konko ye wo no obuo krom e wo kuma ase ya wo no kra wa akra ye wo no obuo krom kuma ase enti na eye packaging ena na o packaging ni kunu no obi so true she kept that man on a pedestal he doesn't belong to, of course. I don't think I know didn't kuno to despite and I need despite you come meeting near the no. Me patcho Princess Lizzie is watching Princess Lizzie. Now me per se me too for kakrebi. But me new contact onya madam for me no kasada. Inti me hu se waba live isu ma me mfa sa akwenya no. Entu for kakrebi. What must say? Princess Lizzie aye ni mo no onya blogger. Oye fashion designer opamade. Me true Maame ngege kra na me started ti udin ewo Facebook say opamade. Enti me pa chew. Sa common enemy fight na wo de ho hihye mu. Ah ene no akodi we echi ocha Maame yi ho free mu wate. Na concentrating on your business. Concentrating on your designing na wo ye no. Because oh yes o say wadwuma. As a businesswoman and as a fashion designer no, you don't have any business with bloggers beef. Me power chow. So when you get diagro, now when you niagro bima, and yet Facebook asem chon tina baby din. So when natina so diagro na ni niagro bima, no chon we fi mudin. My yembe drag o mese we juma. Ewo social media. Why? This is just a friendly advice from a sister to a sister. Me dano by force Facebook blogger. Momo me drag o mese we juma Maame. Me da se. Inti mama yantoa na Brown ensem ne so. Oni ni kunu ne de enum dwanko a be se na omugusu dwa omenum. Odi nenum dwa na collapse ni business. Na nenum kasa ni nenum dwa ne ntro no. Eno na collapse ni business no. Enye obi na ase na Brown adwuma wo. On se Maame ne ka kire Maame ne ye ne kasa no. Anti Owusua say product no ton na enye esen crofo sin. O kan so a no odidi watem. No, too fun.